Y Seintiau Newydd yn y glas, gobeithio cyrraedd y rownd gynderfynol am yr 8fed tro mewn 9 tymor. Ryan Brobl, ond torri tu fewn gyn curo 2 o amddiffynwyr. Brobl yn sgwaras Draper! Draper yn gwbl rydd yn y cwrt bach, wedi dim ond 4 o funudau. Mae prif sgoriwr uwch gyngrair Cymru di rhoi'r Seintiau Newydd ar y blaen, neb ar gyfil Greg Draper. Mullen, cymryd y gig gornel yn fer at Kane Lewis, dyma Tom Holland. Holland di mesur y bas yn hyfryd at Mullen. O, mae di taro braich Steve Thomas. Ond fydd hi ddim yn geico'r smotyn yn ôl o dyfarnwr Hugh Jones. Mi oedd Dilo Thomas i fyny, mae o'n ddyn lwcus. Jamie Mullen, Telor Williams yn ei fugeilio fo. Mullen yn creu lle i groesi a Greg Draper sy'n sgorio ail o'r pnawn. Draper yn colli ddyn unwaith eto. Chydig dros hanner awr wedi chwarae, Draper sy'n dyblu'r fantais i'r Seintiau. John Routledge, Ryan Brobl yn gymorth allan ar y chwith, digon o le gan Brobl. David Thomas i'r draws. Brobl yn troi tu fewn. Ni gosod i'n ôl at John Routledge. Lle i ergydiog, yn ei gosod i'n hyfryd i'r gornel ucha. Gol wych gan John Routledge. Di sgorio ddo'n os lun yn erbyn Canarfon uwch gyngrair Cymru. Mae di sgorio eto. Honna'n berffaith i'r gornel ucha. Toby Jones dros y gig gornel. Mae'n cael ei dal yn y gwynt ac mae'n nghefn y rwyd. A mae George Harry'n dathlu. A mae Toby Jones yn ei hawlio hi hefyd. Un peth sy'n sicr, mi gafon nhw dipyn o help gan y gwynt yn fanna. Danny Redmond dros y gig rydd, mae'n un sal, cael ei chlirio. Ond John Routledge yn ymateb gyntaf. Nôl mae'n dod at Redmond, cyfle arall i groesi. Whitehouse yno, mae Boddenham yno, mae'n syrthio at Greg Draper sy'n troi, Danny Hughes. Greg Draper am ei hat-trick! A dyna ail hat-trick Greg Draper yn ebyn Llandudno'r tymor yma, yn troi Hughes ac yn curo Pearson yn wych. Redmond at Draper. Adrian Sislovic, chydig o ler ymyl y cwrt. Sislovic oddi ar y postyn i gefn y rhwyd. Wel, mae'n troi'n embaras i Llandudno rwan. Adrian Sislovic yn ymuno yn yr hwyl. Sislovic. Redmond, maen nhw fewn i'r cwrt unwaith eto. Y bêl at Draper. Draper yn troi! Ac yn rhwydo'r y droed chwith i 4 o'r pnawn. I 5 gol ar 20 y tymor yma. Diolch wedi bod yn dechrau gemau yn y gyngrair. So beth os di hynny am newid rwan. Gwych unwaith eto gan Draper. Lewis at Holland. Digon o le gan Sislovic. Redmond yn cynnig i hun hefyd ar y chwith. Y bêl at Danny Redmond. Mae'n croesi. A dos bosib. Y 5 i Greg Draper. Di rhwydo 5 fel nath o'n erbyn Triff yn y mis Medi 2015 yng Nghwpan y gyngrair. Danny Hughes at Alan Webb. Mae'n sgoriodd Webb, hat-trick yr wythnos dwytha yn erbyn Llanelli. Mae hynny'n teimlo fel oes yn ôl iddo fo erbyn hyn, dwi'n siŵr. Webb yn curo, yr amddiffynwr, y croesiad yn isel, mae'n syrffio at Danny Hughes. Hughes ar ergyd! A mae di taro'r trawst, ond sbiwch ar effaith y gwynt. O dyna'r gorau, da ni di weld gan y tîm cartre. Webb yn creu, a mi gymodd yr ergyd wiriad. Cyn taro'r trawst. Os wedi gallu mynd i rwle wedyn. Billy Whitehouse. Chris Marriott di mentro ymlaen. Greg Draper yn rhydd unwaith eto. Y methu rheoli tro yma, ond dyma Danny Redmond am yr 8fed. A tybed os fydd Greg Draper yn hawlio assist am hon. Yn camreoli tro yma. Yr 8fed i'r Seintiau am bnawn iddyn nhw, ond hynlle i hogiau Llandudno. First half, we started brightly, we started quickly, got that early goal, and it was just a matter of coming in at half time and saying, make sure that you keep doing those things. You know, just keep playing the ball. Chances will come, and you know, Greg's got 5 there. Other number of scorers as well, but you know, it's fantastic when you play like that and you can just stand at the side and just, you know, let the players get on with it, so to speak. I think I scored 5 in the League Cup game against Holywell, maybe someone like that. Yeah, first five goals in a game of this importance anyway, so yeah, it was nice. TNS are capable of doing that to anybody on their day. I thought their movement was excellent. Yeah, the way they dragged us out of our shape, you know,
It was something that we struggled to live with at times, clearly. But yeah, as you say, you have to give credit to the opposition first and foremost. I thought our lads didn't give up, didn't throw the towel in, and you know, it was just one of those days. First semi-finals as a manager. Obviously, we only got to the quarter-finals last season. Connors Key beat us, so we've gone one better this time, and hopefully we can go one better again. Neutral ground, semi-final, you know, big occasion, and one that our players will be looking forward to. Obviously, don't really mind who you get in that draw, because there's some very good teams still left in it. I've just said to the boys straight after the game, really, forget about it. You know, we could pull the bones out of that for days, but there's nothing to be gained from it. We're out the cup. We've got 6 big games in the league. I think the lads have shown since the split that they've got a bit about them. You know, two wins and a draw so far, so they're not giving up. And you know, obviously I've come in lately, and I'm not here to give up either. We've got something to play for. We believe we can compete with those teams in and around us, and that's what we'll be trying to do.